Ka jingpule na kakita paningkong u Samuel, kalendong kabalai kadkot iway hadu shipho, bat kat kendai hadu arpo. U Samuel ba udang kenda ula shakri ya utrai hapo u Eli, ka ktien jong utrai, kalalong kabanyar, hagito kisngi omdan jingyu I paushu kaka. Hakata kapor u Eli na marba gikmat kilastang ban birye, hadu ba umla ban yo ishu, ula shutya hala kajaka. Kasharak jong u Blei kampat lim, baru Samuel utia hapo ka temple utrai, hagaba ladon ka senduk u Blei. Di utrai ulakon, ko Samuel, bad une ulati uong, ngadon hangne, kumta ulamare sya u Eli, bad ulaong, ngalawan ba pikot yanga, Henry u Eli ula jubab, kamshim kod kilitya, kumta ulaletno, bad ulatia, di utrai ulakot biang go Samuel, u Samuel ulaki bad ulaletsya u Eli uong, ngalawan ba pilakot yanga, Henry ula jubab, kamshim kod, go kun junga kilitya no, u Samuel umpat itu ya utrai, bat ya ktien utrai ompat shem ben pau hau. Hakasin kabalai utrai ulakot biang ya u Samuel. Ulaki bat ulaletsya u Eli uong ngalawan bapikot yanga. Hangta u Eli ulasngotu badai utrai ubalakot ya u kena. Namarkata u Eli ulaong ha u Samuel. Kilitya lada ukot yepi pin ong kumni. Tokren kotrai. Dabau shakri jongpi usngam. Kumta u Samuel ulalen, baralatia hala kajaka. Diu try ulawan, bad ulayeng hajan. Ulakot kumha kiway kasin, go Samuel, u Samuel ula jubab. Tokren ko try, dabau shakri jongpi usngam. Di u Samuel ulanang san, bad utry uladan bad shem ben bijay ay, wat kaway ktien jong u, baro ki Israel nadu dan hadu Beersheba, kila tip pa ya u Samuel la tongkum unong yatu lupa jong utrai. Ktien jong utrai, kasam sao po kadkot iway, sao bat Henry hadu kendai. Ngalaap kirmen ya utrai, ula dem syanga, bat ula yo sngo ya kajingperta jonga, Zuk ubriu ubabinshet ha utrai, yala kajingshan ya ubam ya selok bat ki Blei gentle lemne mane ya ki dur Blei lamler, ya kajinknya bat kajinterwa aingu memkwa Henry, ya kashkor bakloi bansngam, ya kajinknya thang bat kajinknya pam mem don kam, di nga laong, hakmi ngawan. Haka kotgli atho banganle ya ka mon jome, go Blei jonga asngobha ya ka ain jome, hapo ka do nu jonga. Hak jingya kendu bakraw ngalayathu ya ka kubor babha, pambela pillat im yanga. Ngam shem la tingkai, yala krimyang shentur kum ba metep atrai. Ka gospel kat kum u Marcos bukuit kalendong kabaningkong kadakot arpukindai hadu lai pukindai. Kila mi na synagogue, but kila let bet shaying u Simon, but u Andreas u Jacob, but u Johannes kila but yaki. Kasengken kurim u Simon kala tiapang kisho, but kila yathu ha u Jisu tang mar shupoy. Ula letsya ka, but ula penyeng yaka daka babat yaka nakakti. Kakisho kala pilad, yaka bat shisendon kalasdang ban penkre chenbam yaki. Enda premiet tang shusep kasngi kibriu kilawan ra hau Jisu ya ki bapang bat ki basyong sud. Baro ki traishnong kila yalum hakman kata kaying. U Jisu ula penkot bunba ki bapang harukom bat ula be no bun kiksud. Shem lasha bakiksud kinkren namar kilatip uday uay. Enda ulaki dang step perngam u Jisu ula mi na ying bat ula let jaka kenja bandwai. U Simon bat kilok jung u kila let wat yu u haba kila shem yu u kila ong baro kiya wat yame. Henry u Jisu ula paiktin
Ngidei benden syaki weipat kishnong bamarkham, ngadei ben yalap hakiru namar ngalawan na kabenta kane, kumta ulalet keleng kagalilia, udayalap haki synagogue, bat ubeno ya kiksud, ka gospel jong utrai.